tende na utatithia ni chao kiutetia nguku. Hello. Wake wata. Nitawasema mulingeni na nzao ya mitambo ni ambayo itunzini wani chao kiutetia nguku tuinenda nao. Mathias Munyoki kuma ba. Ulikosia Ndombe. Okay, thina ni mwa Munyoki mwana aya. Tena to na mako pendi. Nataka lona madam na mutwaite muito nungo itabito ko. Adia wito ayo wanyi. Nataka lo bindezu patena madina mevande. Kala mako ambe kende. Kwa biko ibinda nyina mo lawo kia tete kane yango mwana omukanga. Ena mutio bana na mala ke balwa. Anu mala ke balwa na sio kuna mune mundu wa motorbike yambia madam yambia poke amoke. Na mukuli adiba. Ambia ndo iko. Na mani zawe yo nuni we tu mojo apo kumeria no tene rumsito man. Anu bala na iva za nyenju kangi bikamu tene anu pie zindu zionde. Lengi watia nanga zindu zia nyumba tuanga mbame hiyo. Hapo wami mwanda jandi atia tokwani jangu wazionde indandaka ninjo mbanga iliwa motorbike. Hamba umweka mwako zuda delete na adikuo. Nanga na keke ndasi oke. Ambia no kutioka. Kana sia yumba na iye mbia no kutioka. Ya ikaba nambe kana nake. Mwako zuda tieto apamba no nake nye no zindu za ichango. Nanga na goja ndiko na ye ndo kutioka. Ikuma buno jindize okazi ndizi laino wazenze kanini chao ekiana angala yutezi ondere yanchi mukwacho na siandu mo. Iwe de ano pinda ina buno nezela na buko ngekoli otuwe. Mbele ya bunundu ende mutio no mwati no tuwe. Yona mukoli ambia kimu yake ni yake dina. Na mula no ya mwitu kuambe wenda mana no muona ogona timo. Ine kalana ne kanana akeyu. Bindana buona ziokel wewe aningo nda zioke na bangi bya nyako ikukuna tumi wangi. Lawa de ando makuka kuku izebe koke mundu we konduka azi. Nyawe de wazi ambaye kana nake. Anye na agilia. Ya kila junja mudo muno ni mwana. Mundu ni kamwana na ika kwendo iskulu mwako story. Na azema zingira laka ukidi hapo. Saye mugo. Ukidi awende na mundu utona support ka soma. Ngida nena no zuembia ukaonote mwana no nenda ane zilonga liko kila na mwana njozo mwana kikala na kitabika na mizono etatu rangizo mutungu. Hii yote no kuombea no mwana nikala na kezo mezi. Kida ndo kuombelea nje muziko kida ina keneno no mwana ni somedi ka kale kwa nyi hadi hapo atensia ya watu. Ndio ndio ndikiendia muno. Ndio na miaka etatu. Kumathi na nyara kuma ino ya ron vindazi tuna nena ngamba ke vindala okia atenza malaini make na de ndongo nya. Na mandi namba zao ndipi kwata. Ila yo andu ya dia nyengo ina no akane ngukenda nundu osoma. Ile nyenjo na neno de yongo kuna cha ndimu ndagi ndona ika mbe wangu. Na namba yake okia nenge. Okia nenga condition nyambia ne yani ngwenda ajoke. No ne zamie bano nditutwe me babe nyako no nyako no atiwe kale dia kwano atiwe. Bide na tinya ko yanda tukekale na tena mana onja mboti nyako. Ndo no mushondo mundu wana mundu ambe ko kwekani tuna ni ndiwe na mwana omwe. Kumanjo no mudi bazanga na mundi nako ka toloka na kali na nduma akambe kwazia. Ingo ndimo wodi kwazi. Nena mwana kalo babe nyako ede no kuwena wendi wotwao. Kazi okatwikalangi oba ebinde cyane. Ilo la wenda tudini baza kyogedya. Nyagwe zoto bikiya bona ngala. Kone bala wenda kazi ya muthami. Bola gino gedya.
Undi kuambia maisha yangu neo na utite muzigo wa kupona thina. Enda muthamia ba. Enda tuthamia ngaliko cia kwa bonza. Ogevia simononga lama nundu azike mundu ucio na ikune ndianda ambaye kalabala bena bingi. Kumanja mwe kalabala mweli. Gwete maundu matemo. Inyo kolia ila waka kuwa mwana wakuwa mwana wathi nake no kukula cia baike ndungula cia nundu ibindenge na komanie nake kimwabi ambia namba ngaza ko na mukolia kimwabi nje niki ambia kyo tengela ino data kibande kiteja gani ndu no je gande yake na mbuya nenge namba ya ambia no kuito nenge atika mikuja nyone kana nayo na kipetike ja kuyondo wake kawe oine no chago Mathias bao nduai kana nake nundu ibindezu ayuko hii umite kwa ukambro wanye okay na okati atinda kukushwa mwe kwiyo kanye njao neno nundu kwa jambe yembe manze mbela cho maniza kaninge balwa no kangwa kune na mudisi kaza ndio ne wi kimune wana wambia po ade wala nai ba zanye ne agu wala wa mukuga ko mukuga na kwa lozina tepona mwate yo mo de no ba papo ina kile yo andu mapo akula dine mo wa tienda kwendo ndendo twa akula ine una zembe twende tikikagire ko zemba ni kweli au itabite ukulia wa moitabitie school kana aminete school aye wa aminete ina miaka telenza na miaka yana oyo na miaka 25 nowe 28 okay you enda manondo kweka mwekala nilie binda yana hata mtu anone dire na kimya keliwa ambie kwete ngulela ogia tete kaina kana ko mukanga yo ambie kwete ambia kwete o maundi ora yona na binda ino na kumanga boda boda na kile ni ba ukidi ano kumo mo ya iwe ngama kusense ya imana tia boda boda gidi azila na kujono malomo tio mazama azwa yeto kiwa ambia izoponi aika la no kana mukulia ibembia ikwa munana ungi mazoma na nge mukulia mazazi ni mamu ngwala kwidienza kaila kwidienu gidi ano kunzo membia wati tangwenda aika la juma la wala kuyana na mungole mundu mala wala kumunana mazazi mawilo ka umala mazama moda yo gidi na mundu make memo kwa gidi anja kwani ando ukranga kwa hiyo ndio ina namba yake namba zezo ndeni wa block ye lana ina sisi tumika uambie no kunengela namba la utumia na ndai zone wenda umana yuwe kata sawa kata utethio pendo ange musiane we Mathias me compound ni wemwe iti compound ni mwe aume hivyo ndetu ya ume vai mwe ndazi ya mwe lakini wewe no kwenda muthame okay kata utethio okay sawa